Naziv predmeta: konjanički pečat kralja Tvrtka I. Kotromanića. Veliki dvostrani pečat kralja Tvrtka I. nastao je 1377. godine u vladarskoj kancelariji srednjovjekovne Bosanske države. Izrađen je od crvenog voska, kružnog je oblika, prečnika 11 cm i bogate reljefne izrade s obje strane. Na zadnjoj strani velikog dvostranog pečata predstavljen je konjanički portret kralja odjevenog u ratničku opremu na konju. Konjanika krasi kaciga s perjanicom i krunom od ljiljana. Desnom rukom, visoko uz rame, drži koplje sa zastavicom, dok lijevom pridržava uzde i štit. Raskošno je opremljen i konj, čiji je plašt ukrašen tvrtkovim grbom, ljiljanima s lozicom. Konjanički portret je izveden na pozadini ukrašenoj motivima ljiljana. Oko pečatnog motiva smješten je kružni natpis. Predmet se čuva u muzeju u Visokom.